Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong Mawlai constituency ubak proses di Saukme rengkat lang bat additional chief engineer jong ketenat public health engineering ubak don war hak arpu nyaw trik ubnaya yong arjar arpu wai kilalej ban Jurip ya ke Jingkyrduh hapok kisnong ki bahap apok ke Mawlai pelun bat kumju ruh hak dong Mali wan ke bahap ha Mawlai maudat baki. Hagni ke jinglet Jurip da senran lang ru da urang ba snong ubak biar kharmujai nang tadi urang ba dong jong ke dong Mali ki longkme bat kiwai Kadi kita potong ilang bulan problem semua tak kan kebakan mentan kani nang ni sini nanti coba dai ada ke kami tak kena ni yang bak berat tabak selong ta apa kini ki pipeline bun gila dulet itu kita tak tahu kini kalau selong kata tangkarau kagak mentan ubak proses di Saukme hadin baladep Jurip ya ki artli ki top ki badan hakasnong nong Mali wan ukular ban mang pisan ka MLA scheme na kabenta ban the ki pipe ki batamai ban penbiang ki artli ki kor na kabenta ban sam ki umbam di syakipait ba katkum ke jingya tho jong urang ba dong ka dong Mali kadon hado arspa atli ki rempai yeng bat tang lai photli ki long yeng pat ki bayo ye ka kor hado thleu yeng kat ba kisis pa hanyo photli ki wai pat kisyu shanya abad bantong ye ka umbam di na ka kor sorkar Waktu kita susah bukan impar kalau kita umbang di kebalong nak puas ni dulu. Dia kumakalang mentahi kani katap kebat dan hangte apa mengingat kita kebala serla dan di kumbulaikan menahi kalau kadang katap kebagi ini abandi. Napa nak koi umbang di ke idan kita ingat scam bagi Jingkyrduh kisungi kin urlong warwa le poilang gumni Miss Kemba Pidli kalat kalanti nang menginum syamsitam syu khamtam hangalian ko umbam umdi bat kadang ni sekmat ikermen bagi kam tidak baiknya nanti bat ni songo sekat dei kita pelaj por kanang tag step ani poy hamne bat nang ni sekmat la don kam gini kendu ye phi kan wan mi yan don kam gini yan inta ak kan don taru ni long bekoloi wilas mutu nagaliang jongka house connection hang ni pemaliwan dan ars pa yeng yeng dari bidang yo amanta ya ka house connection kena kali ci dong tang lai ko yeng de sis pa nyo ko bi pat yo dengan scam kini ki ba sa hi hak bedi ba house connection nam ta ka jingbit jingbiang jong ki pa no snong jong ka Mawlai constituency bat kum ju jong da ki benta jong silong tapi ka phase 3 da ka port po nga Ukraine kana nang ya menta de don ka jingkermen da ka jinglong minister jong iba renikton akan dikenti mata immediately bakal ka house connection ka history ka sa longkam na maka sorkaro kan ka pisa ba PC dan kam sorkar kan ay siya ka PC mata ka PC ka stream nam ta ka history ba immediately hadin malapit na ra siya dong ka kipait ba mas dong jong ka Mawlai hamtam ka long ba kisa kam biang kambit ka bade ba kumbang di dari kiran ni jeng don jeng tetap baliwan ke lantai bendong kawai nak dong hapo jeng ka dadbaki ka bapo ha ka umba mundi katay kawai na hapo baliwan ka tetap ke behe tetap ke bisong kya song pun ka jakan ay baliwan kinang baliwan pada gede gibriwong hamsil jaka ki ay top ibu negong em ya ay kena syawai ngi mangi bedang sepehadien kajing bah kajing biat mah aku play ya kajing bah kajing biat dengan nong sedong jong ka Maliwan ndai kajing wan nak le pon nak le jong la dekat nak le jong additional shift ni amanta nak le badon na scam nak le badon dekat mata nak investigation dekat electrical dekat gede silong ke sesong nang bangkit find out ya solution anur kom kanong data kanong ka balap Pakatay ka top kung bara siya takusin patrekam no na nangtay hindi ka pwede ng mag-ayit may connection di baday na kamantajong ka yung kamaliwan di para kaway kasi ka kunura ayo badon kumu additional simbunya to haka baday bat ka banding ni ipait manta kila ni pay behe ala dat
Tikidan kibenta nak benta jong kaneka permission nak benta jong kulli ko anale badon kalong tu singa kan yung extreme engineer jong silong sa division nak dia untuk ko pengedam na sidong ila pa PhD ban siu kisa ko anale igen keluar ban siu kisa nang ba kumo kalong menta ngidang so kemen kalong ba kaneka mariang kadang anak dia kadang anak ni mariang ko kalong ba kikam jam mentakan nak kam keluar ina tidak no ikanil nam taka jingbit nam taka jingbiang ka jong ki nong song snong jong ka Mawlai konstitusi borok kawai ka ke mani wan mendeng la ni ko ramba kanong haka bade menta bak ni Addl kini ki Addl public tap borok skata kalong ba kami syu yakini menta immediately ngesleno naka MLS ki mo jonga Addl gini menta ngesleno MLS ki jonga kalong kanong menta ka kini nang ba slik nak yang jeki kalau bagi kita tahu pai tu kan yung babram untuk ter ya lang macam ni yang lin lapai ni puldi masakan ngai puldi masakan yang ngai banu isya nak undo bani yang bantos ya kan ni kawai kalau itu ahan ni di pai nak boleh nak misli kalau banyo ban oveng ya kan ni kan dia di pai ba dia kenang ba tadi kan jiwan kan juni ni kepuan mata kamu immediately Addl gini public tap undangin saya bisa penteri kamno kaba arba dia nak kena jumpa dan ni sesium untuk berhad ke solution nam begini pai ba ang ni ngila pun weng ni kecilnya nak bang yo penom kam ya ketengah top nak ada kete dan ni nam tak jumpa ke jimet kalau tu pai ba yang try kalau ya tolong kesak mata ke dia ni saya sudah haban yo bersiap kesak solution macam setiap setiap macam kerja PDD dalam ni saya nak cari di pembeli atau mentang tidak yang lagi yang ada baik nanti arti kosmetik disebut tu. Dia nak try dah ada perempuan dah ada pipeline dah. Ini saya akan ada yang arti kosmetik. Di biada ini pasti tetap nanti dia berhak semua nak yang kosmetik. Maba tetap masih di dalam chip lomba dalam semuanya ini untuk baik yo ni dah pun mentah ni tak tolong bangba yo dan tak ini yang jadi simsia ini jadi kita show juga pada kita masuk tidak show pemerintah mereka saya pemerintah mal baru kita bersukses dan mereka kita berkuat ya isu kita berkuat you macam berkuat dan kena ketuk ke kurun macam dan pun beliau khopsuk bersih kalau pula kalau mau jumpa beliau masuk mat usian kecil dah di keluar tinggal